Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Бул каналдын аты Universal KG. Биздин каналды колдоо иретинде подписаться болуп, лайк басканды унутпаңыздар. Азыркы видеодо Халмён базарындагы аттарды чыгарабыз. Анда эмесе биз видеолорду баштайбыз. Канча деп атасыз ака? Bunu öyle de otam. 100 de otam. 100 деп атасыз. Taylar kançadan boldu aka? Taylar 37,5, nargısı 35'ke alındı. Alınıp durur. Бул жак сизге караштуу aka? Канча деп атасыз aka? 100 миң. Акча катта экен а? Яка улакка жүгүрө турган аттар да кептир. Канчадан деп атасыз aka? 120 kabı var. 120 kabı var. Kançadan da otasa kam na otta? 15 85 mi? Aa, жақсы. 85 mi sonda otayım. Assalamu alaikum. Kançada otasa kam otta? 100 ming kamı var deydi. Ulak atar anat eken. Tersi qanday bu? Yo'q, jarishda Poniga o'xshagan atlar keptir. Qanchadan deb o'tasiz aka? 40 deb o'tadi ekan. 40 ming so'm. Ulan burulab keling, burildi, cho'kadi bo'lasiz. Assalomu alaykum aka, qanchadan deb o'tasiz toyda? Qancha so'rashdi? 45 so'radi degan. Toylar kelibdi. Aka qancha deb o'tasiz aka? 25 ga ko'tarib tur, 30 ga cheyin.